Denge gel, denge Kurdistaniye. شراویدان چیان رادیو دنگه گلدن باشگو در این هجا ایرو 4 ایلون 2025 پنجشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 امنو چین بنا و روژه ده پیشکش بیکن دست بیک چند سر نوچین ما فواد بریتان گود بیواجو جبو دموکراتیک بنا روشلتا ناوین فرسنده که دولت آترک ایریش گورستان شهیدان دکه بگیرتیگه این دولت آترک ایریش و زخت هر دچه گرانده به İsrail Gaza'yı dest bu operasyona bejahi kir kriza mrovi girandı be. Suat Beritangut Kurdistan bu demokratik buna roşlatan avin firsendeke dirukiye. اندام دسته ریوبرا پژاک فواد بریتان تکلداری رب شداوی یال ایران و حرم جان فراخفی و گد لپیشیا کومارا اسلامی تن ریکایه افجی دموکراتیک بوینه. کومارا اسلامی هری زده لرازی کرنا ولاتن روژاوای دیگره لپرسکریکا هری دجوار لهندره. الیتن اولیگارشیک فرمانداریا سپاهی و دردور آوان بونه چافکانیا ران تو سوچینگران گل ناوی وانکریه کارسازین جزایان و تیگه که پر راسته. فواد بریتان بالکشان سر خزانیا گلو گد نان تونه، آف تونه، جیران تونه، آزادی و رومت مروفان نینه. ام خد قبول نکن که لسر چارنوسا گل قمار بکرن. ام دبیجن چارسری نه در رژه دولمنت کرنا اتمی دیه. چارسری داری کرنا هز ویراده سیاسی یا گل دیه. چارەسەری دەرێڤەبەریەکە بێ ئەخلاق و ئەقڵمەندی دەنینە دەرێڤەبەرنا سیستەمەکە دەموکراتیک دەیە. فواد بریتان گوت که وانواکی پژاکێ دەڤان ساڵان gelek caran هشیاری لەسەر van rêgehan dane nexşerê belavkirine. Lê deshilatdarî ji hêza mutlaq serxweş bûye. Qet hîs nekiriye ku divê guh bide van daxwazên rewa. Ji bo vê jî rejima faşîst her ku diçe lewaz dibe. لهمبری سیاست هنر ریوبرنا جواکیه. ev هنر نکاره به گندلی زوردستیا داره کرن و دجمناتیا گلان سرکتنه به دست بخه. چاره سریه که جدی لازمه. ev جی به اندازاریا جواکی درخستنا دستورا بگهین که همو گلان هم بزدکه آزادی مسوگردکه ببه. گلن لی ایرانه ده تو دمانده بدنگ نبونه. لدیجی هر جور زور و زختان تکوشین کرنه بردلین مزنشی دانه. جبوویجی دوی همو گل به یک ریزی لچارنوسا خودی درکوین. وکی دما سرهلدانا جنجیان آزادی ده هات دیتن دوی گلن لی ایرانه توا به یک ریزی تکوشین اخواه بلند بکن و دسلاتاریا تاری و کجر مجبوری گوهرتنام بکن. هنگی و دکاربن سیستمک مشروع اخلاقی سیاسی و دموکراتیک آوا بکن. ویجی به دستورنامه که دموکراتیک مسوگر بکن. امو که پژاکی آماده نکو همو کسین که دخوازن جیانه که آزاد و که دموکراتیک و برومت بجین ایرانه که به زورداری دیکتاتوری نوکوی ظلم و خفوکان آوا بکن دستک بکن. Doktor Ala Selama Gut Pirsa Kurt ancak bazatiya fiziki rebera poçari serdi be. Şevrmende mafemruvaniye Mısri u endameri xisna afiyanav netevi Doktor Ala Selma derbari pevajı aşçı ucvaka demokratik u mafi heviye daxivi. Doktor Ala Selma dazane koçari seriya Pirsa Kurt bazatiya fiziki rebera povegiri daye Gut met تیما پاریزران آپاراسنه یاری برا پاوکر. جبو دولت آترک ماف هیوی ناس بکه اف ده قادان آف نتوی ده خباتان دمشینه. دکتر الله سلامه دا زانیم کنی ویسکی هین ماف مروان هاو ددن دوزاری برا پا بکن دوزکه ناف نتوی گود ام بی آوایی دخوازن ولید و سازی ناف نتوی درباره شرط و مرجن گرتنا بریز عبدالله اوجالان ده آگاتار ببن و گود همو خباتامه لسر آزادیا فیزیکی بریز اوجالانه. دوی دولت آترک جی مخاطب چاری سریا پرسا کرد ایدی جی پرگالا امرالیه درینه.
Di Meclisa Tirkiye di çarşoya bangayişti û Civaka Demokratîk a Rêbera Podê Komîsyona Demokrasî Xweşbiratî û Hevgirtina Millî hat avakirin. Jinên li Wanê derbarê xebatên komîsyona li meclîsê hatiye avakirin ji nivîsra axivîn û gotin divê komîsyon rêbera pogodarî bike em dixwazin serokatiyê di komîsyonê de bibînin. Yani barış hoş e. Yani idin xun nerje gence menemirin hem gence xaqizi xun naxun bin ardı. Barış hoş e. Ama aminyama bu annay. Çünkü dibin barış hi serokeme bernedane. Dibin barış hi qayyum lici xane. Dibin barış zindan tijane. Milletvekiliye me belediye başkanıye me güçlü hündürün. Ve barışa çiye? Vana barışa yani barış ke bu şekli bir gerek kişiyek. O zaman serok gava ve te bırakavcı gav ki bavel. Bıraka serok meavuli derxe. Derxe ciki frek arabi serok me derke bir nav milleti xe aşitiye xawara. Cesaret nakın serok binin karşı komisyonluk hemberi serok ne kari pevi. Çünkü de serok ne serok metene serok milleti bindes kişiye. خاص سرک ترسن نه سرک بینی پیشی آخر سرک سیاست سرک فیلسوفه ایگو عادی قارشی فیلسوفه باسیت سیاستچی چه بکه دو کلمه بکه کلمه سرت قانمش وی ام حزدکن آشتی هبه ام حزدکن بارش هبه ام حزدکن دایکی شهیدانه سرکاتی گاویتی براوش گاوی باوشه سرکاتی حزدک براوش حزکه Siyasetvan Mehmet Emin Penceveni got bevajû li demê bê belavkirin dibe ku biroxe. Penceveni basa planên hêzên serdest ên cîhanê kir û got herêmê Jinûvê tê dîzaynkirin ev dîzayn wê tenê di ser nexşeriyan nebe ve duvarê siyasî aborî civakî de jî dîzayn çêbe. Li gorî min raydarên Tirk vê nabînin dixwazin li gorî berjewendiya xwe daxilî vê dîzaynê bibin. Ji ber wê jî li Tirkiye pêvajû hatî dimeşe hêdî dimeşe zêde li demê belav dibe ku pêvajû biroxe. Îcar raydarên Tirk jî divê zanibin ku dîzayna herêmê di Tirkiye jî wê bi dîzayn kirin. Ev proje Amerîka û İsraîlê û birêvebirina wê jî İsraîl dike. Heke Tirkiye dixwaze li ser piya bimîne divê pêvajûyê bi naskirina mafê Kurdan bi encam bike. Devleta Tirk bi hovîtî û dagirkeriya xwe li dijî gelê Kurd û nirxên wê di rojevê tê divan 10 salên dawî de gelek caran êrişî şehîdgehan kirin û gorên şehîdên têkoşîna azadiyê xira kirin. Leşkerên dagirker navçe Amet Lîce êrişî gorên şehîdan kirin. Leşkerên dagirker Kêla, gorên gerîla Roşat û Azîze bi zorê rakirin. Dayîka her du şehîdan Firazet Özbek Önkol nerazîbûn nîşanî vê hovîtiyê da û got bi saleya zexta ser gundê me berdewam e gundê me şewitandin û em ji gund derxistin. Her yek ji me çû bajarekê cuda. Du zarokê min li dijî van zilman beşdarina varefeyên gerîla bûn û şehîd ketin. Dayîka Firazet diyar kir ku hurmeta wan ji miriyan rê jî tune ye. Em ê ticarî ji nirxên xwe tawîz nedin û heta dawiyê li ser riya zarokên xwe bin. Dayîka Firazet Özbek Önkol herî dawî ev peyam dide. ما يوم ما زال براش يو فوتراف ما داو سر تعملين او فوتراف تشيك فوتراف قبل نكيم يو فوتراف جريل ما قبل نكيم يو فوتراف قسم ما قبل نكيم ما فا ان شاء الله اسمع حي ما زال زينه بترسي ما بن ميرد اسمه ينا ترسي ان شاء الله سينا بترسي اسمع بن بارس فرجو اسمع يوني بارس قسيكين و دوغريا و هم تامنا نيبي و جرك ايك هم فنيرين اي تكمن خذ وجا بيجي زيك بتامارنين بارس به ولا بيان تاخ مشكل يا يورس نير ما وار قزون خوي ما وار هوا جريل خوي ما زعدين السن نيفاج ما وجعين سي خوتين ما زعدين خو فيران نيكر ما زعدين ما هي جهت بو يعني ما تاسنين يعني ما تشيك بيك ما نتاسن ما سمي قزون خو ما زعدين قزون خو ما زعدين ما هي بو Berdana sê girtiyan hat
de aztenkirin girtika Antalya Mervan Demirtaş ku 14 sali girtiye jiber ku poşmani qabulnake berdana vicara çaremine bu 6 mante taluk kirin. Berdana girtiye nexweş Mahmud Kaygan eli girtika tipasiye Manavgatê girtî jî cara çaremîne hate taluk kirin. Kaygan ku su 1 salin girtiye beriya niha 3 caran ji bu 3 mahan berdana wî hat bu taluk kirin. Jiber ku poşmanî qebûl nekir cara çaremîne ji bu 3 mahan berdana wî hate taluk kirin. Nurşen Tekin jî ku 30 salin girtiye 3 mehin nayên berdan. Hafme pişti tarihe xwe vefat kir kuştin pişre berdan. Mustafa Karatepeli girtika Sincanê dihat ragirtin û 30 sal bûn girtî bû. Karatepe di şeşê Çileyê dihat berdan. Karatepe hafme piştî tarihe xwe di sihê tebaxê de jiyana xwe ji dest da. Birayê wî Mehmet Karatepe bahsa têkoşîn û mirina birayê xwe kir. Karatepe wiha axivî. Di çarçoya hukuka dijminatiyê de nêzî girtiyan dibin. 2 sal berê li girtikiyê bi vê nexweşiyê ketiye lê jê re negotine bi pêncîşêrê ketiye. Digotin madeyê wê têşe dema êdî ji dest û lingan ket jî êdî 2 salên wî temam bûbûn û tahliye kirin. Piştî taliyê me ew bi her bir bijîşkê û gotin pêncîşêr e. Heke di dema xwe de teşîsa wê bihate kirin û müdaxaleya pêwîst bihate kirin belkê niha hêj bijiya. Tişta hatiye kirin zilme. Tu tiştek ji me nedixwestin. Tenê di wesiyê xwe de xwest ku li gund werê defîn kirin. Got dema ez bimirim bibin gund min û strana aram tigran ez kal kirim ve kirin. Bila kesek ji bo min negirî. Em ê tu caran têkoşîna wê ji bîr nekin û netin ji bîr kirin. Girtiyeni girtika Dumluyê ya li Erzurumê wê dest bi grêva birçîbûnê bikin. Xizmên girtiyan li pêşiya girtîgeha Dumlu hejmariyek daxuyaniyek dan û diyar kirin ku zext û zoreke mezin li girtikê heye û zarokên wan li dijî vê zext û zorê dest bi grêva birçîbûnê kirine. Di çalakiyê parlamenterê Dem Partê Yılmaz Hün axivî û got girtikeyên Tirkiye bi bêhukukiyên mezin re rûbirû ye. Li girtîgeha hukuk û maf nîne. Girtiyan ragihandin ku ew ê li dijî vê zext û zorê ji roja şemê dest bi grêva birçîbûnê bikin. Yılmaz Hün bank li Wezareta Datê kir ku şandeyên serbixwe girtîgehan kontrol bikin û pirsgirêkan çareser bikin. Piştre parlamenterê Dem Partiya Hevalboz da axivî got di pêvajoya aştiyê te bin pêkiran mafan li girtîgehan şerma dewletê ye. Di vê girtiyê nexweş de min dest werin berdan. Dayika girtiyekî ûmunihan Özkan jî axivî got îşkence li zarokên me dikin. Ji ber gardiyanan mafên wan nayê dayîn û gef li wan dixwin. Em di pêvajoya aştiyê de ne lê ew îşkence li zarokên me dikin. Eger aştiyê dixwazin divê li gorî sozên danê tev bikirin. Li Tuzlu Çayîrê de Şahiya Civaka Demokratîk Belidar xistin HTK û Dadê di heftê Îlûnê de li taxa Tuzlu Çayîrê Şahiya Civaka Demokratîk li dar bixe. Şahî wê saet di 13 de li Parka Hacı Bektaş Velî werê li dar xistin. Heberdevka HDK Ali Kenanoğlu jî de tevlî Şahiyê bibe. Di Şahiyê de têkildarî pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk nîqaş bên kirin û agahî bên parve kirin. Endamê mîsa ciwaran a HDK Ruhat İnal têkildarî xebatên xwe wiha got. Bi Şahiyê re em dixwazin Aştî civakî bikin. Em ê li vir ser pêvajoyê û şêweyê avakirina Civaka Demokratîk baxivin. Ji bo avakirina Civaka Demokratîk û Aştiyê em banga tevlîbûniyê li her kesî dikin. Divan salên dawî de li Kurdistanê saziya elektrîkê de daş bûye bela serê gel. Her roj bi biryar an jî kiryareke sosret dibe rojev. Di daşê vê carê tevî biryara qedexeyê jî li navçeya Şirna Silopiyê trafo danîn hewşa 4 dibistanan. Her wiha ji bu trafoyan bicih bike darên hewşê birîn. Nûnerê Eğitim Senê yê Silopiyayê Yaşar Taşdemir nerazîbû nîşan danîna trafoyê da. Yaşar Taşdemir diyar kir ku ev trafo jiyana zarokan dixin xeteriyê û wiha
آخوی دوی دبستان جیهن هری اولیین جیان بن لیم بداگیرکریه ددا شره روبرونه وزارت پرورده لشونا که حوجداری خوندکاران تثبیت بکه و قادن لیستیکن زاروکان برفرتر بکه جبو سرمایه‌دار و شرکتن تیبت جیه ودیکه حوشین دبستانان و گوهرینه ناوندن مازمین دداشه گرسه به دترافویان دا تقینه که چه به و شوات درکه و برپرسیار کیه گلو آنالیزا ریسک هات کرن آنالیزا هاویردور هاتیه کرن تاش demir برینا داران و طالان خوزای بستا جودی و گاباری ببیر خست او ها دوام کرد ددا جبو جخوره قات وکه داران دبره نه جبو سرمایه داران بلا جبو جیان قات بین وکرن لازم مالباتین خوندکاران و روشی قبول نکن ام بانک له مسازین دموکراتیک دکین کو مافین خوین دموکراتیک بکار بینن و نرازیبون نشانی و روشی بدن لازم هلوست نشانی هلوشا هشمندی تالانکر آده داشته بدن اسرائیل دست به اپراسیون بجاهی که کریزا مروی گراند به ارتش اسرائیل جبو کنترل کنا باجار غزای کو نیزی میلیون که مرو لیدمینن دست به اپراسیون بجاهی کرد لگوری تخمین ارتش دناو هفته داوید هفته هزار کس نچارمان کو جبا کور کوچی باشور بکه رهبری اسرائیل لبنده کو هفته به 100,000 کس جو وارن خو ببن کمیته مافی آستنگداران آن توین یک بو دیار کرد کو دست به کاشر و ور و 21,000 زاروک برنگه که ماینده آستنگدار بونه اف هجمار بقاسی زده نی و زاروک بریندار بونه بگیشتی 40,500 زاروک جبر شهر بریندار بونه لی اسرائیل کومن مخالف داکتن قادان و حکومت شرمزار کرن نتانیاهو جی چالکر بگوتنا ریبازا میلیسان بکارتینن سوجدار کرن İsrail'e erişi Lübnan'a kir 5 kez hatın kuştun. Arteşa İsrail'e şevidin Lübnan'a bajarıken Edlün, Ensayar, El-Kheriyabi, Şaba ve El-Teyba bombardıman kirin. Vazirde tendürüsiye Lübnan'a ragihand ku de encama bombardımanı de hecmareki valati kuj Suriye jidinav de hene hatın kuştun. Dehaban erişede sise zaruk haft valatin Lübnan'a u se valatin Suriye birindar bune. Vazirde gut ku لباجارو که باتر جی بالافرک بیمرویا اسرائیل مالک بمباران کر او کسک کشت لباجارو که التی باجی ده انجام بمباران ده ولاتی کاته کشتن برده که ارتش اسرائیل آوی چاین دارسن جی درباره ایشان ده داخویانی دا هیزن مبارگین حزب الله بارگین füzeyan و آلیوان اندزیاری ین لشکری بمباردمان کریه اف جی گف او مترسینی لسر اسرائیل چیدکن لباجارو که ایترونجی هیزن اسرائیل به پیش و چون او مالن ولاتیان لنیزی سیل الدر روخاندن جالی دن و جی کاتس گفا ده بلا لحسیان خوار پشتکو و füze که حسیان لجی که ولایه خاکا اسرائیل کت وزیر پاراسنه کاتس لسر ایکس داخو یعنی اگدا و اشارت به ده بلاین ده تورات دکر او گوت او بلا بسره مصر هاتن ملیسن حسیجی و راستی ده بلایان ورن بریا به هفته که اسرائیل سرک وزیر و وزیر انوان کشتن جبو ملیسن حسی لدیج کشتین بازرگانی ین اسرائیل و لدیج خاکا اسرائیل جی ایریشین خواهد دومینه چاودرین سیاسی جی دیار کرن که ده بلاین ده تورات ده فلاکتن الهینه چمه نیله و گوهری خوینه بقان دست به طالان کرن مش حیوان کووی نخشرین شوبه کنر زبک طالان کریا کلیان تاریتی و هری داویجی مرنا پتیکن نو جدایک بوینه مرشدین عرب ین یک بوی اسرائیل هشیار کر الله کرنا شری دیا روجاوا ختامیا سوره حکومت اسرائیل د سویه که طبقه د جیبینا قبیله اولهیه د تارخص پشت آگاهی پلانا الحاق کرنا شریعه روجاوا درکتن هوله مرشینی جن عرب ین یک بوی کو اندامان تیون یک بوی نه داخویانی دا جگیر وزیر کاروبار سیاسی مرشینین عرب ین یک بوی برپرسیار او
قصیدا وزیر کارên derve Lanan Nuseybin diyar kir ku peymanên İbrahimî ji bo gelê Filîstînê û ji bo daxwaza wan a dewleteke ser bixwe rêyeke piştgiriyê bû got îlhaqkirin dê bibe xeta sor a hikûmeta ev jî dê werê wê watiyê ku aştiyeke mayîndê çênebe ev yek de zirareke mezin bide vîzyon û rihê peymanên İbrahimî dê pêşiya fikra entegrasyona herêmî bibire û bibe banga mirinê ya çareseriya du devletî. Belê godan cemen û çênî dû pêşkêşkirin ana xatirê